Wamukelekile kwi-presentation yethu esithi yi-domain of a function. Yini i-domain? I-domain ukuthi nje yini engingayifaka kwi-function ukuze ngithole umphumela oyiqiniso. Asithi mhlawumbe ngino f ka x onginika u-x squared. Onginika u-x squared. Yini engingayifaka ku-x ukuze ngithole inamba eyiqiniso ku-x squared? Noma yini ngempela. I-domain yethu kusho ukuthi lokho ukuthi ke u-x yi-set yama-real numbers. Lokhu nje indlela yokutsaka yokubhala ukuthi u-x uyi-set yama-real numbers. Lo r ongathi unodwi ababili la ngemuva uchaza ukuthi real numbers. Ngiyathemba uyazi ukuthi manje yini ama-real numbers. Ngakho u-f ka x equals x squared, i-domain yalokho ukuthi x uyi-set yama-real numbers. Ama-real numbers ama-negative number, ama-rational number, iy'namba nje kwasana ezingangena la kwi-category noma kuyiqembu ekuthiwa ama-real numbers. Asenze enye-ke manje sithi fx usinika u-1 over x squared. Asibone ukuthi namanje ngisengafaka noma yiyiphi number? Hayi, asithi asifake sithi yini u-f, yini nali ipeni lami, awuthi ngibhala ukuthi yini u-f ka-0. U-f ka-0 ufana no-1 over 0. Siyazi ukuthi noma yiphi number over 0 isinika into ekuthiwa yi-undefined outcome. Undefined. Lokho kuchaza ukuthi akuchazeki lokho. Awukho umphumela onjalo. U-1 minus 0 noma yiphi number over 0 njalo akusiniki lutho lokho. Undefined. U-f ka-0 osinika u-1 over 0 u-undefined lokho. Ngeke kusho ukuthi sikwazi ukufaka noma yiphi nje number. I-domain yethu-ke kusho ukuthi izothi u-x asibhala i-domain yethu. U-x uyimember yama-real numbers. Kodwa u-x kumele ungabi u-0. Kukhona phela umphumela wethu uzokwazi ukwenza isense uma uhlaziya. Yiyo-ke i-domain yethu. U-x uyi-set yama-real numbers kodwa u-x kumele ungabi u-0. Asiqhubeke-ke ngama-functions ethu sithi-ke manje f ka x leli pen nanti usinika u-square root ka x minus 3. Asibone ukuthi singafaka noma yiphi yini number lapho. Uma sifaka u-x senze noma yiphi number ebese kulo square root x minus 3 nakhona kusho ukuthi sofaka noma yiphi leyo number. Asithi mhlambe x minus 3 mkhulu kuno noma ungango 0. So u-x mkhulu x minus 3 mkhulu kuno 0 noma ungango 0, bese sithi u-x mkhulu kuno 3 noma ungango 3. Ngakho i-domain yethu izothi u-x uyimember yama-real numbers uma u-x umkhulu kuno 3 noma ungango 3. I-domain yethu-ke leyo. I-function yethu-ke enye siyenza manje f ka x usinika
i-square root futhi sika 1 x minus 3 mawucabanga wena singafaka noma iyiphi number kule function yethu sithole noma yini u-x lo minus 3 kumele ube mkhulu noma ube ngango-0 ngakho u-x kumele ube mkhulu noma ube ngango-3 u-x kumele ube mncane noma ube ngango-minus 3 noma u-x kumele ube mkhulu noma ube ngango-3 into efanayo leyo u-x is smaller than or equal to minus 3 noma u-x is greater than or equal to minus 3 into efanayo leyo asike sihlaziye-ke sibone ukuthi lokho kuzosinika i-domain ethini. X is a member of real numbers uma u-x is smaller than or equal to negative 3 or x is greater than or equal to 3, positive 3 njalo. I-domain yethu-ke leyo. Uyabona ukuthi i-domain ukuhlaziya nje isibalo sakho bese uyabhala-ke into engathi i-statement nje sokubonisa ukuthi ngempela iqinise i-function yakho. Le function ebesenze ekuqaleni i-domain yethu siphume nokuthi u-x nakhona is a member of real numbers uma u-x is greater than or equal to 3 kuyafana nala kule function esisanda ukuyenza manje nakhona say domain yethu ukuthi x is smaller than or equal to negative 3 noma x futhi nakhona is greater than or equal to 3 njengasekuqaleni futhi uma sithi x minus 3 is greater than 0 ebese sithi x is greater than 3 lokho kuzosinika i-domain ethini. I-domain yethu kuzomela sisuse labo or is equal labo dwe bangaphansi kwalama sign ethu obachaza ukuthi or is equal to. Sisale no x is smaller than 3 noma x is greater than 3. Smaller than negative 3, greater than 3. Asiphinde-ke enye i-function yethu sibone ukuthi i-domain yethu izobubani-ke manje. Leli pen kodwa nanko-ke x equals 2 uma u-x u-even. So u-f ka-x usinika u-2 uma u-x u-even ebese-ke sithi 1 over x minus 2 times x minus 1 uma u-x u-odd. Siqala ngedomini-ke la uyabona ebese-ke ngokwazi i-domain yethu singakwazi ukuthola ukuthi i-function yethu ngomthetho uba asithathe leli peni linginike inkinga-ke manje nanto-ke f ka-4 u-even angithi ngakho u-2 u-f ka-x u-2 f ka-4 u-2 ngoba u-f ka-x u-2 uma u-x u-even u-4 u-even siyazi ngakho x usinika u-2 noma x usinika u-1 u-x mosinika u-1 njalo u-odd u-1 ngakho sosebenzisa le ngaphansi domain ethi u-1 over x minus 2 x minus 1 uma u-x u-odd. I-domain yethu izothi x ama real numbers kodwa u-x mele ungabi 1.